munsi okwamana n'embabazi I'm telling you ahabwo kuba kuzitari imbabazi mukama Yesu Kristo tutwakurebere sandeji erukuhendero kwezi kwa mnana tini kumesha byo nokora obundi yitebekanisa kuzahiramizo obundi wagireyo ntusime imbabazi kandi wabana yitebekanisa kuzayo omuhiriza wanhanga yakiraha kutuhereze kigambo cya mukama Yesu Kristo yija kutugariza mwamani yija kutuhereza amasiko ahabo kuba hari abandi abayehwira amasiko you feel like uta tunyonye nyinshi akare yanjye timu kubasa kureba nuko baherho but the man of God is here kututeka amasiko kutugariza mwamani abehwira amasiko mazima tutekwa kugagarukamo ahabo kigambo kikuza kurabira mu program kandi nshaba ngo nane kigambo kurabira mu program kibase kugira cyangu ecyahindura amagara gawe ningash kutambira niwe weekend nomenya ko kubene cyahandi cyo yemeriremo. There is the way enjoy gumanti kusindikamu and you feel like you're strong in each and everything. So ninkushaba yori ono le program ya msimanta dire cyahandi kire cyuwayemeram and you like no baharagire kije kikafutera okijuki ugire tkonkani omshoro ngo gunyongomeram. For example me ni nyemerum Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you and good plans hanga twine plans enungi. So kwa kubeno manyato bundi hinene kija and you feel like konkam kama nyinire plan kandi plan enungi tari yo bubi obura wagarka mwamani. So wagire cyahandi kire cyuwayemeram it is always good. Claire mpaka harisha itana program ni Msimanta kandi of course ntiriza twajure Reverend Ogun chaplain wa Children Girls abantu bakunda abantu baraparent bakunda everywhere where you are audio the program ni Msimanta. We want to say thank you so much Reverend twakushimira nachira webare umuhereza warahanga Claire kandi nachiro kwija mu TV West Rizoba kandi ni mpamya ngo iwariyo natureba hangana ja kwereza umugisha mu gihe rizoba. Amina. Reverend kushaba ngo bazitwara umushara twaheza kushaba tuze ahazigambo cy'ikizabere webare katshabe mukama twakusima twakwebaza abwezo mbabazi zawe izezerengero rugero no kwetegereza ko muntu okutwigorraho tukareba izoba ryerizoba kandi ahabwe byome bwatireho abo buhereza bwawe ikiriza ubwo wena arakutureba muri yegisha mukama ahabwo mugisha umuriyeri izoba ugambe n'imitima yetu ningushaba ngo ngari cyahanso ubone kutungukira murenye ikigambo cyawe kibone kushoborekera abantu baho kandi kiro cyakomorra kigiro kimusi yacikimusi yo mwidara kikateko murindi obutosha bwona tumente korebe shikiro misho gawe kurabira mu izina ryo mwana Yesu Kristo ukama witu. Amina. Mwebare munonga abarukutureba kandi n'abahagizi ba TV West ahabwa byona muri kongera kora kandi natwara umugisha go kusimara hanga uwanyugura herizoba Sister Claire webare ahabwo buhereza kandi nitafari ryo kutekaho ahabwo kamagwa ugarahanga ntuzakoreba hamwe mu kitabo ikirukwera kandi ninyebembeza umutwe gw'ebigambo uguru kugira ngo inama ya ruhanga yakurangirireho tere kubasa kwiruka inama ya ruhanga yakuterireho tinari kubasa kugihindura kandi ntureba mu kitabo cyo kubara kandi nza kutambura umushura yabiri n'eshatu konka niza kubanza nchereze background then ngire emishorongo mice ni haho omukanya kace aktwine mukama bampero mugisha umushura yabiri n'ibiri ntureba Baraki nashaba Baramu okumucenera abisirayeli nangwa yimuka yatuma abahereza be abiyabira inaho kuturi kubanture umushorongo gwa katano nagira ati yatume ntumwa aharbaramu mwene Beori owabira twire Pesori ahamugera Frati omunsi y'abantu bihangariye kumweta nagira ati hari abantu barigire Misiri reba bashwe kirensi batwira rukurebana neitwe mbweno ninkweshengereza yija onkenera abantu ahabwo kuba no bankiza amani ubundi kabasa kubasingura mabingira kimwe omunsi aha kuba manyango woshabiro mugisha aguhebwa kandi wokena akeno omushiza wahango gukirebeka ngo akabaye ne record eyabira yine ahabwe byo ebikorwe byabe nakora mwene ogu mushizo ogu owabira ryo mugabe waba Moabu
kuyarebere bariyo bashuhukira umuriyo gumwanya gwiyabira rumu yatina yagira atabantu hato banyerera hihi hati nagwerwa kago mweni yagira tunakureba gumushija warahanga takabancenera konkana bwe tubantureba nabwo tubasa kwetegereza jaha okureba kushoborekerwa kigambo eki okugira ngo gumuhereza warahanga nabasa kuba yabira ryentumwa yecuba ahubwo kuba wagizire ngo ayikirize bihembo okubasa kucena abantu barahanga konkana wo kuyamazire kukireba yamanyangu abantu abiyabira ryo naturukirra tubantu bangwi yabanza yaza kwihanuza ruhanga mwene kuyahanuza ruhanga yamugira ati ebindi akugambire obene byo wakora ebyo ntubireba ahamushoro ngogwa agwikume nibiri ngurahanga yagira baramwati otagenda nabo otaruciye nabo bantu aha kuba bahirwa umugisha rahanga yamaragira yamugira ati abo bantu bahirwa umugisha mwene urahanga yaba yakutireho umugisha tariho umuntu ari kubasa guhinga tarari kubasa kugira ati mwene hateki reka ngire kinakora okugira ngo mpindure cyahanga yamutebekanisize ebe rahanga yakutebekanisize owishiye mwene yenda kugaruzamo amani ngo nebiteka kushikirira ko mweshongoza kuyabire nagira ati ayi Yesu wanje ndinda mbe nchiruho ikiroto cyanjye kibanze cyashikira kandi nabwo kunkugaraka nkagaraka aha side ya baraki ndeba ngo akatina abantu ahubwo kubeba kabari abantu abahebine plan omuntu ari kurwana sotine plan mono muntu yaza kwimuka kuza kurwanisa nkibankimanyisa ngo yine cyaro kurebamo ekiri ku mutinisi mwene kuyakirebere yagira ati nabwo aba bantu kubasa kubirwanisa nyenka yagira ati ninyetaga mu amana gani yagira ati atashikari yo muherezo ri yatwire nakore byafaye reka mbe nuwe nareba konka kuyagira kuyakireyo rahanga yamaragiye yamugira otabacena mwene turukuze mushure yabiri ni 3 aho ndi kuza kutekesera umushoro ngo kubanza ngo barami yagira barake ati nyombe cyara matambiro mushanju ondeterehwe nibi mushanju nempa yazenta amamushanju ebintu ebyo bikaba bigiye bitambo haza no kwata amatambiro mushanju ago kugira ngo gatebwe ino press akamanya ngo abantu aba bakaba takwetaga itambiro rumwe akabatina no kubatina mweshi itambiro rumwe kata kuza gukora konka yaza aho yakireba yagira ata mbetere ni mushanju naza gukora amatambiro mushanju haze cyone kiyabira ariyo nakora nabwo rahanga tuwe yabira maragiye rahanga tuwe yabira maragiye akaba ariyo nageza aho ngo bunda kashemeza rahanga agiro kuyakirebamo ahindura akariya kiyaba yatire mu ngota bakenda mwene kuyamazire kugambe eco omushiza wa rahanga ariyo ndijo mugabe bambe baraki yagira ataka nintera aho ningeza aho nimbirete byo yarete byo byona yabitekaho ngo bunde bikabe bitambo ebyo kubasa kwiyaho bari reka kugambira wishemu abisirayeli tine kibayino bamanya bo bakaba ari mu rugendo rwabo nakutukuba ntureba omushure yabiri nibiraho amushoro ngo kubanza ntureba ngo nubwe babire bariyo barga Misiri mwana akabareba bari kugenda haza ngo akareba nebirahanga yabira bakoriri ebyo kutangaza byabira bakoriri eco cyonka nico cyamukangira akagira atabantu rahanga twire nabakora mwene reka kugambire wishemu niwe nkano wasa kuboryaho otarakumanya bikurwana niwe otarakumanya nabakwinire plani otarakumanya nabarukwimuka kurwanisa konka nienda kugaruza mu amane mu ryerizo ngo rahanga wito arahamwe niwe yaba arahamwe niwe haro cyo kubasa kusingura abo kuba okuragana so kuyateireho nanga sendagano yakozere hamwe niwe yakozere yaba mwirima yaba mushana tarakubasa kugira ngo agihindura ayi wabirotari ogera hangane bwo yabire natebekana sa ebye birungi ngo tungo bumbusi ahabwezo mbabasi mwenu kuturu kutambura twareba umushoro ngogwa ogwa munana bwanyuma yo kuteka he bitambo ebyo byona no kora matambira ago mushanju rahanga yagaraka yaragira tapane icyo cyo ngambire baraba mwene yahinducara baraka wabira mutumire yagira ati nkabasa kucenanta aburahanga atacene deka kugambire ngo rahanga yabara hamwe niwe no muntu no byakugenda kazo mu mfumo w'amani no byakuzanka hi Tanzania yibagamba no bakuzanka hi apana
Rahanga yabara hamwe niwe byona nabikora yagira ati nkabasa kucenanta abo Rahanga atacene kandi nkahayiranta abo Rahanga atahayi yabareba nabo bamushobera hati tonto baturiye cyo kutina somisho garahanga no muzugustane nawe nkakwa kureba wabora hamwe na Rahanga wabo akangarana hatobwo nibwo buhunguzi obwaba barakwesiga mukama ahubwo kuba natugambura muri Zaburi iyigana 25 ngo abarakwesiga mukama bari nkoroso Sayuni atahabe hingurize obutosha gona ebaho byona naba nabireba na plane ziba kugerero takuzumanya naba nazireba nicyaragira akagira atpana ubwo muzugu wawe akamara agira atpana ebyo uriyo nogendera akora tubikuza kushikira akadiruka wako tukuza kurabamo omusoro ngogwa ogwa 11 ngo Baraki yagera baramwati wankorera ki nkwesire ngo mundo kabancenera ukancenera abazugu mwene reba babashabiro mugisha gonka Rahanga nico yabiyamaraji akana atekate hamwe nangwa yagire kubashabiro mu omugisha naza kuteka ho nako mukintu tonka kabashabira omugisha gonka omusoro ngo 12 ngo baramuyamgara kamu ati Rahanga yato mu kanwa kanje tishemerire kubyerinda nkabana byo nagamba yahore kigambo cya Rahanga no biyabe yabirana mukariya ko kunde mpiha konka yamanyangu orukumo ori yabire natunga akana aratunga abantu barahanga nawe ya withdrawing akiri kiyabire nateka kukora yasharamu yabashabira umugisha konka nienda kubagambira ngo nubwo eco cyabireho Baraki yagoma ogwi 13 ngo Baraki yamugira ati ninkweshengereza ija kutwara hano yagaraka yaza hano amakuru gacho ngo muzugu wawe tariko basa kugwejegera tariko byama yoboro kubo byami nango itu hatsungwe mbabazi ukaza kugera mu moto kaza kushanga ukashanga bwasheshe sime mbabazi yobwo yaho byami nabariyo nabakora parani nyecuro ukigira mu moto ra bwashesha Rahanga kwiguriraho ugira mu moto sohora konka toruko manya munyecuro hina bayo bakwirire parani hazobwe tugendera muri yezo mbabazi konka nienda kubagambira ngo no muri yezo mbabazi abishe mwe tusemereye kuzana zandam abo kubemba bazezo tuzarusha tuzuru kurebeka kugira ngo nezabusha ahamagara gitu mwana bwanyuma yo kumugira atereka kutwara gundi umwanya abo kugira ngo ori akana manyangu hine byari kuza kutungamo yikireza yagira to bundi Rahanga uko akikirizayo ogwi 15 ngo Baramu yagera Baraka yemerera harabazurwe kitambo cyawe eco kiza mbanze mbugane mukama hari nabwo yagaraka yagera dereka nzo kwihanuza Rahanga bwo kuba bindi kuzandaho nimba manye ogwe twire ninkora eco cyo wakigamba ngo twire ninkena bimbere ninkena bacenu nabimbe nisabira mu bagushabirwa konka hati abintu haba nabarahanga mwene yagira toborya akitambo cyawe cyokize manyabiriya bikaba byarabireho mushanju mwene byona hati bikiza byahinduka bya 12 teka omuzugu wawe nagumana hata ya akireba kayanga atugera mu ataza kurahura ngo mwana wagire Kampala ahura ngo agire Makerere hata tanko gukora plan aza kurahura ngo wakasha twagireyo ebyo kutangaza na manyebera hanga koze agumana akora plan konke mbabazi zigumana zitozi muri ibyo bibona mwenu omusoro ngo gwikimena mwenda bwanyuma ya Baraki yo kubireba byone ebyo Baramu yamugira ati Rahanga tumuntu ngo abi kandi tumwana w'umuntu ngo ayefuze ebi yagambire tari bikora tumwana w'umuntu ngo ayefuze ebi yagambire naje kubikora Rahanga yaraganise amagaragawe naje kuchikora enama yarahanga amagaragawe neje kwishikira omuntu ubundi nagera mwati nitwa abaherezo mwe nogera mu motoshabira ko muntu uwo musibira ko mugira mwati
ukiza kugira umutoza kuruhura no yariyo nakutera hansi hato tankubwira pona nankare rero kunamushabire nanga no muntu ni wo muntu wo toshi omwe ogira umuntu wakorera kintu okimara kumiyamba nicyabanyankore bateriye hefu muko ko kwiguseshaho nekunaga mwene okimara kumukorera ibyo byona hata ijaba no yakutera hansi hato tanko kwefuzo to nashi kanagabirwe ntabikoze konka bibura hane tugambira ngo hangati umwana w'umuntu ngo abihe kandi biyagambira tarako basa kugera ki kwefuza eki yaraganise n'abisirayeli no baye batare besugo konkenda ganoye eyi yabirakoze na Abraham akane nago shikira ahubwo kuba bakabaho mugisha yagira ati reba nkaragirwa kubasabira umugisha kandi ruhanga gubahira tinchi basa kubaka rahanga naturagira kugira ngo tubasabire umugisha kandi rahanga yakwira umugisha tinari kubasa gukwaka mukama bampera umugisha mutekateka ari cyo kigambo mutekateka ari yezo mbabazi haza bwa nyuma yo kutekateka ari yezo mbabazi murebe ne cy'abisirayeli bizera akakora bwa nyuma kuturukuzo mushure gere kukurataho mishaho nzureba abisirayeli no bagwisaka umumbabazi yezo babire bagirirwe omereza warahanga kuyamazire kuragirwa ogwe nabi yabashabira umugisha bambe bizire batungira umwanya bahungwire bazo mushambani baza kora mu hagaro baramye bishwani no mushure ya 25 abisirayeli kuramya babaye no kushambana teka abantu abaye bagirirwe mbabazi bashabirwe n'umugisha mwene cyo nandiyo nimbagambira kugira ngo no kwera hanga karagira kugira ngo yakutiriho mugisha tukubasa kwinduko mu kintu konko bumwe hari byo rukwija gukora ukazando muri yezo mbabazi mwene hanga tugerere mbabazi okugira ngo sitakazando muri yezo mbabazi kandi nabwo nkigambwa kugira ngo nombe tawe byo kushobora biburi ngo baramu wenyene nuwe yabihabihira abisirayeli okuzoro umuri yebyo bikorwa kandi no kufa kwe ukarigira hari yabo bwanyuma batengora taro n'abamediyani babarwanisa kandi nawe baramu nawe yafero muri yecu abwe bikorwa byehe biyabire nakora nebitekatekwe biyabira yine konkenda gano yarahanga yatira amagara gawe neiza kwishikira tariho muntu wera uri kubasa kugihindura mukama bampera umugisha we bare mukama ahabwe mbabazi zawe we bare ahabwa rukundo yawe kandi ahabwe kigambo cyawe ikirizo yongere ku kibyaro metuma yitu kandi abo bantu ba mukama ranga tata ushobora bwona bongere kwabwo mugisha ogwo guwabarangirireho ukurga kwangwa kwese rero utosha bwona twenda tume turya bokani uruhanga witu twabikwasa byona kandi ikirize no bwo businge bwawe mukama oborengero kwetegereza ko muntu wena bongere kurinde mituma yanyu mwena no gwenge bwanyu mugumene manyarahanga n'umukundana umwana Yesu Kristo no mugisha gwarango bushobora bwona ranga tatitwe rango mwana ranga mwisoro kwera ogwo mugisha gutabaragaho hati nebiro byona. Amina. Thank you so much Reverend. Can't twasima mukamere tambrani twe aha program ya Msimanta omuchoka chitu chenjiri ninga chichuka chikigambo cherizuba kandi of course go ya Reverend Donald chaplain wa Chinen Girls Secondary School twenda kusimba mukama aha bwenjeri munjeri yatwereza aha bo kutugariza mama school no manya abantu benseji twine binje biri kutwiganisa na mnonga stani konkane nyesigangu Reverend hino kuyagumana na kigamba ho poraho banyomizigo wotakubyama ndamteri ngiyo nogwejetera bushesha bushesho simembabazi chiromizigo wena batagojejire I have loved this njiri najikunda mnonga kandi nyesigangu shware ni wari muri program hine changu echo wajegamo ahabo kuba yabere inkuru mnonga okubara kandi twareba chapter 22 and 23 so ni basa kugaruka yompora mukire kawe ishoma hompora you never know no basa kupikinga ho na Reverend cyatakwataho ni wogire cyakubasa kugariza mama ninga chikora byo mu weekend turi on tuzakutandika mukamba wetu numero njikani twenda kusimba imbabazi twikirize tumereho kimekare yampaka 5 nitugarukana icweka cy'abajazi.